otvorenju novog Vidikovca, koji je u stvari nova staza, novi Vidikovac na jedan gornji dio jezera koji nije toliko posjećen. Definitivno bi ga trebalo posjetiti. Pa tako je, u svrhu rasterećenja postojećih staza u Nacionalnom parku Plitvička jezera otvorili smo Vidikovac kao jednu novu perspektivu iz koje se može vidjeti 5 jezera. Vidikovac Tomićevo pogledalo nalazi se na 685 metara nadmorske visine i mislim da će oni s boljom kondicijom, da će im to biti nezaobilazna točka na Plitvicama. Vidjeli smo u stvari kratku prezentaciju vizualizacije obnove dva hotela. Bilo je u planu već i prije, pandemija malo prometila planove koje su imali, kako je sad stanje vezano uz obnovu 3 hotela. Pa evo, uskoro idu ponovo natječaj za hotel Plitvice i hotel Bellevue, to će biti hoteli visoke kategorije i ja očekujem da će oni već krajem godine, da će se do kraja godine natječaj završiti i da ćemo krenuti sa rekonstrukcijom ta dva hotela. To će biti svakako podizanje standarda pružanja usluga na Plitvičkim jezerima i ono što gosti od nas očekuju. Definitivno 4-5 zvjezdica je stvari ono što se očekuje. Tako je, hotel Plitvice ide na 5 zvjezdica, hotel Bellevue ide na 4+, kako mi to kažemo, u biti oba će biti visoke kategorije. Što bih prije svega rekao, kod Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji je jučer obilježio 75-godišnjicu osnivanja samog nacionalnog parka, 45 godina od kad je uvršten na svjetsku listu prirodne baštine UNESCO-a, pronašao je taj balans. Dakle, s jedne strane smisao i glavna svrha zaštitnih područja, konkretno nacionalnog parka, je da štiti ono što nam je Bog dao, ali s druge strane naravno da je onda to i magnet za turiste, za posjetitelje i problem je tog balansa. Ja mislim da ova nagrada koju je prošle godine Nacionalni park primio zapravo pokazuje da su tome uspjeli. Ovo što kažete, ovaj projekt, dakle vrijednosti 116.000 eura, ja mislim da je jedan odličan infrastrukturni projekt. S jedne strane ne samo zbog ovog stvarno fenomenalnog pogleda, već i zbog toga što ide u prilog ovome o čemu govorimo, to je održivost turizma. Dakle, na neki način odvući će, ako mogu tako reći, ove brojne turiste koji su na onim već utabanim poznatim stazama, odvući će malo ovdje sa strane, sa ovih poznatih staza, osigurati im ovaj prekrasan pogled i osigurati taj balans o kojem pričamo. Prema tome čestitam i ravnatelju i svim njegovim stručnim službama, čestitam naravno i upravi unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, što doista u svih 8 parkova, nacionalnih parkova i 12 parkova prirode vode veliku brigu o njima, o istima i ispunjavanju njihove svrhe.